Algeria yashinje imitwe ivuga ko ikorana na Maroc na Israel mu gutangiza inkongi y'umuriro yahitanye abanyalgeria benshi. Ntacyo Maroc cyangwa Israel babitangajeho. Perezida wa Turukiya Erdogan ejo kuwa gatatu yiyemeje gufasha mu guhosha intambara ibera mu ntara ya Tigreya muri Etiyopiya. Yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Etiyopiya Abiy Ahmed. Ingabo za Portugal zashyize ahabona amashusho agaragaza ibikorwa by'amahoro abasirikare bazo bakoze muri Centrafrica. Izo ngabo zavuze ko byabereye mu gace kari kure y'umurwa mukuru Bangui. Kuri izo byari bigamije gutuma amatora aherutse aba mwituze. Abagize umuryango w'abasizi muri Burkina Faso barimo gutegura injyana igenewe gukangurira urubyiruko ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere mu karere ka Sahel. Naho muri Afurika y'Epfo abagize ishyirahamwe ryo kwidagadura no gusiganwa mu bwato mu gace ka Soweto bavuga ko bashaka no kwitabira imikino ikorerwa mu mazi, ubu yiganjemo cyane abazungu n'abandi bakire gusa.